V Butanu, ki velja za državo z najbolj srečnimi prebivalci na svetu, imajo poseben šolski predmet, kjer se učijo, kako v življenju biti srečni. We could infuse GNH values in the lesson that we teach them every day. So it could actually remind them every day about the happiness and about the real meaning of living life. Toda ko učence vprašajo, ali so srečni, njihov odgovor ni tako prepričljiv. Are you a happy girl? Always. Always happy? Yes. Always? Yes. Is that possible? It is. If we, control our mind, if we help others, it is possible, sir. Kritiki opozarjajo, da je visoka stopnja zadovoljstva, s katero se hvalijo, nekaj, s čimer oblast prekriva, kako se državljani resnično počutijo. Realno stanje je resno in zaskrbljujoče. The biggest problem for Bhutan right now is economic problems. We are facing inflation, we are facing unemployment, we are facing rural-urban migration. We are facing a growing gap between the rich and the poor. Povprečen prebivalec države Bhutan živi na kmetih in obdeluje zemljo. Podeželski otroci se ne šolajo. Nevladne organizacije, ki se zavzemajo za pravice otrok, poudarjajo, da bi možnost šolanja moral imeti vsak.